Bos días, estamos en Canal 5 Noticias. A realidade comenzada entre Estados Unidos e a URSS é agora un feito, coa chegada dos rusos a Reichstag. A separación é bastante clara e estánse a producir conflitos. Esta división está originando diversos enfrontamentos indirectos, como pode ser a división de Alemanha, o inicio da Guerra de Vietnam ou a Guerra de Corea. Bueno, comunícame que temos un corresponsal en directo. Reporteiro de Canal 5 Noticias. Estamos aquí na fronteira entre Corea do Norte e Corea do Sur e vemos a un guerreiro estadounidense a expectativa do posible ataque da URSS, mentres que vemos aquí vixiante ao guerreiro da URSS. E comeza o combate. Gritade, gritade, gritade. Tirade. E observamos como este combate ou esta guerra rematou sin ningún gañador. O temor á destrucción nuclear e as conversas entre Kennedy e Khrushchev fixeron que a URSS retirase os misil de Cuba, evitándose así o enfrontamento. A continua marcha dos cidadáns do Berlín comunista cara ao noso Berlín provocou que a URSS construíra un muro para separar ambas partes como intento desesperado de frear a marcha dos seus cidadáns. Estame comunicando que temos un corresponsal en directo na construcción do muro. Son o reporteiro de Canal 5 Noticias. Estamos aquí en Berlín e observamos como dous traballadores levantan o muro que divide a Alemanha capitalista da Alemanha comunista. Bueno, ¿qué era esto? Tráeme máis bloques que aquí falta material. Acábanos de informar dunha noticia de última hora. John F. Kennedy acaba de ser asesinado. Using a Bell & Howell 8mm camera with a telephoto lens, Abraham Zapruder captured one of the most shocking moments in history. Son o reporteiro de Canal 5 Noticias. Estamos aquí na fronteira entre Corea do Sur, onde vemos o guerreiro estadounidense e a expectativa, e o guerreiro de Corea do Norte, que está vixiante ante a posible guerra. Vemos o guerreiro de Corea do Norte decide-se atacar. Vemos como se levanta o guerreiro de Corea do Sur. Loitando. Mais para ali, tirademos os dous, tirademos os dous. Xa. Repite. No, empeza. Empeza ahora. Arranca despacio, joder! Atención. Ao principio es gente. Cal das dous vamos a fazer? O mismo ou... Como mismo o outro. Que queres repetir esto ou queres fazer o seguinte? O seguinte. Pero, que empezas ti con eso? E acabas con os misiles de Cuba e Kennedy. Cuidado niña, porque botei, Pois pabilade, veña. Dime a... Pero, Láncelle aí, home, láncelle. Veña. que no, espera. 3. Que no, que esperes, Que mira, non falo eu solo, Que dices? Vai que espera. Que? Sí, no, É que falo antes a custa de non... Bueno, claro, para. Veña. 3. 3, 2,
Espera. Mi má, Quero ver o vídeo anterior. No, ahora falas ti. Non falas ti. Mira por no ordenador que aquí sí nos escoitan. Non, quero verlo primeiro. Vamos. Primeiro quero verlo. 3, 2, vai, mata, vamos, vai, mata, vamos, 2, O que? 1. Crying for so long, fighting tears just to carry on, but now. A destrucción nuclear e as conversas entre Kennedy e Khrushchev fixeron que o URSS retirase os misís de Cuba. O temor á destrucción nuclear e as conversas entre Kennedy e Khrushchev fixeron que o URSS retirase... Big bus storm, big bus storm, big bus storm. Waiting your mama and your papa's gone, papa's gone. O temor á destrucción nuclear e as conversas entre Kennedy e Khrushchev fixeron que a URSS desfixera... Joder!